Yabaju Banyitarira Yosefu, umuyobozi w'ishyirahamwe rya New Hope Reconciliation Center rikorana ku bufasha bwa Congo Peace yo muri Amerika. Uyu munsi turi Kadutu, aho turi muri stade mu kibuga cy'umupira tukina abasore b'amoko atandukanye. Ni muri ntego yo guharanira amahoro. Amahoro ni ikintu buri wese aharanira, ariko kandi by'umwihariko siporo ni imwe mu nzira abantu baza banyuzamo kuzana ubumwe, kwiyumvanamwo, kuganira, gusabana ku bw'ibibazo twahuye nabyo mu gihugu cyacu. Uyu munsi rero New Hope kirakora muri domaine yo gushakisha amahoro dukoresheje abana b'amoko yose, ababembe, abashi, abanyamurenge, abafurere. Ubwo rero muri byo twabateguriye igikombe twise cy'amahoro, kubaka ubumwe n'amahoro. Muri iyo mikino murabona haje abantu batandukanye barimo abayobozi b'akarere, komine ya Kadutu ndetse n'abaturage. Message turimo dutanga ni ukuvuga ngo twishakemo amahoro, kandi amahoro birashoboka. Ndabizi ko biremereye ariko birashoboka dukoranye. Tunashukuru sana kwanza kwa organisateur ya hii tournoi. Mungu awabariki paski muliwasa kutia communauté zote fasi moya, Bashi, Barega, Banyamulenge. C'est une bonne chose. Mubarikiwe kwanza kwa hii organisation ya leo, ni organisation ya mzuri. Tunapiga match Shiba Fuliru. Mungu awabariki. Match ilikuwa mzuri, organisation ilikuwa mzuri. Félicitations kwenu sana. Ico navuga nuko tugishimiye kandi twasaba yuko bisubira kandi kuba tibiyekerere none cangwe ejo, ahubwo haze haba iyi tournoi ya intercommunautaire, bahamagaze n'abandi, babahamagaze tukinane nabo, tidufate gusa amoko ane cangwe abiri atatu, ahubwo twari gufata amoko menshi, kubera sabashi gusa, sabarega gusa, sababembe gusa, ariko twuziye turi benshi hano ibukavu, kandi twashaka yuko twakina ikintu n'abashabiki bakaza, bene wacu bakaza, abafrero bakaza, ababembe bakaza, twese tugahurira pana gusa equipe. Nabonye nje nyine ko twari bakeya, nta soutien twari dufite, tuvuge navuga y'abashabiki niko twabivuga. Asante. Tunafurahi sana kukutanana na nyie hivi. Jeunesse mnajua kama njo socle ya amani, jeunesse njo pilier ya ujenzi ya nchi, na kama shie ba jeune tunaweza kuwa elema ya kwanza ya kukua detrui, manake nchi yote naenda na kuwa detrui. Haiko vile? Ndio maana tunasema aksanti ku organisation New Hope ambayo iliweza kuchukua hii projet